bw'omu Gusii. Omurobiri okubwatia nigo bekirwe igoro y'imyaka 13 na igo abalinse y'emyaka eyo nigo balinse y'amorokerero y'abaibuli. Egosori y'okwegera Nyabeta nigekoretwa simule na Ndizi TV kubwatana mu mugani ukamele park. Bwana Lindi, karibu sana. Asante. Asikorera tambe. Bwana. Aye baba. Bwana omugeni uyu nkore kino ngora betumanya bya. Ona ro chitaga chaka akaburugori. Uri kwegwete kwa mbo. Obe. Bobo bwa maremu. Bwana Lindi nikachaka kura kwa Amerika. Yako kunya ku. Iwa na wonsi kenyore. Tukumanya. Andi unawasha toka omugore. Umugori. Bono. Tari bonzi imanyete. Karibu sana. Asante. Bwana Nyakundi. Oh. Jema lisea. Karibu sana anga waiki. Aibono mama. Karibu sana. Aibono nkade nkande bono. Mga. Jandara. Iko tawa. Koraiga. Nabo lakini karati gaiga. Bono mai tamu ngikira na mwende maneno. Iko ntakite genda likabati. Etreli ya ense. No manya tale sikubika pesa. Urushogora mase. Ogenda ugura mase, uchomo beriri gana gasuma ko komenta. Ndenda mugentura agirega abantu to chize cyasira kabajala. Sawa. Karabano bwangu baba. Basi bana boyo kono. Hono Amatuka mango mwaka. Embuya. Lakini ndio chinkubyole. Konya kubokole. Lakini wano nakabwira naki ga Kenya mangana abera makongu nakonya kweguru news. Ndio chimbyora. Agekora kana konya kudole mboga. Embogero na bere. Bana kiri ga iguru bako ga igana inde sukumanto begete. Amali toka na ryo ndiro bikobono ebitoko nyora kona koragira tu. Maite biashara nako nyori. Unale gocha iga. Mura. Nanyore na rusiri 500. Nenda ngora masa. Nenya nige tumbo. Neo nenda ni. Kora wono wabo mono. Anda minyoka? Mbiya mama. Mageni nachi. Asante. Kora bwangu wa. Basi wono ndero ndana. Wono. Buna na tirimbukire iga. Maite na ara berira matuka mangita iyo. So now almost 3 years. Wono. 3-4 years. Ara berira America myaka mingi. Nakonya kuwasiliana na ngora. Bara no maite we plot na ubolitega iga asindi. Ande chibese na tikariti na meze ku America kwa kora. Kwa mutomere. Chikaira pi mukole time create chibese. Bona buna na chitega. I think I've spent only 1 week around. Bona abati angitale go chegere ngumbera na
agabu igo egere togosori tuigwana negere nyono ne ainkende ntakiri konyora kigere kiane egere kiri kwiritaria itaito didi wona bana na chirega ndoche na kirega bana nyangi nyomba ichisekiri omuchi oyigo omerete. I don't think people are living there. Abantu bameto ebanganyite bakagenda batarante yamba mbanganyiti akiri tukoli ale injiti ko hiya ni maji oragerete la gero ma tebona gero ma ya ni no musani ko ka kanyore le kende ga morara nyatiji ijar ko na maji Nyabeta. Nyabeta. Nyabeta nuhara. Nyabeta kai. Labia nyatiji. 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 Ndetera akia macha ayo makendu ndanyu. Nyatiji nero meta go chuneri. Nyatiji ora nyawa kono kuragira. Na ba kuragira raundi tu. Na wana. Nyatiji kwale ko tena nya. Beto yo na no meraka gosoka ne bagi onde ine binta kwena na guchi paraga oteba mwakwana nere e binta kwena ndikie kinko ma atebe na como te bindole bagi ayo teba na e binta goreti no musani ate actually ate no monta kwa na mo boli gosena ko tebi otebi mwakwana nere keke Karena bika ya macin sa, kai. Nggak tuh orang Nyabeta kok tewa kenda, utang Nyabeta kerana kok sokong sa, aku nggak terisi nyante ingat kina sok ini gue iran nanti kita sakit tidak. Ate kamu aku anak nere. Murah nama bol, ate anak kita aku anak nasa gini, itu bintang lah. Parah dah Nyabeta. Ya, yang jendur aku anak nere. Iko no ya kira soka tumurun. Ya, jendur anak Nyabeta. Wani mua mau kosen, si mua kosen. Semua kuane na Nyabeta. Na abo kana tige simia na ali na na kore ni tige tari. Koira na tomera na nere gai. Aba na sto kiste igete. Kala kana ni entong kero. Kintu. Mua mana? Ya. Ingi jare ngeke. Mai tu terus jangan kau buka kan Nyabeta antura. Au kamu are ngenere, ai na wono mo ko vera nere. Au kamu tamai dinga na soka. Jadi mai tinya seima. Go murara na ne. Jendur anak Nyabeta. Ngakikwanyo uliruka. Pole sana na watu nimekuchelewesha. Akikwambia kirega. Ishi nero manyora baba. Ishukie. Ishi nero manyora. Thank God na nyakori. Ishukie. Ingo tebida mora. Ndokia mana naikire. Ona ingo gotebira. Ona apimya betangori. Ngo antebeti. Nyabeta kuru mwigorera. Ani kuru moko. Kuru musibara senge. Bana komena ne. Aninga ntisana temera nene. Oseri wantete tumerane sanne toenda bakoro sobo nkumoro. Nawe gora kino meteso. basiri. Ni maito. Bibi no meteso. Ni maito sobo Nyabeta. Bota ndanto manyore. Tai onye tai yo sobo igonto monyore lakini sobero ni maito. Ni komeso ro. Usino bata namba yake. Namba yani mbwate. Narongo kwa. Ente byangu. This is 7? Vika bamena api.
nango na makranda yo. Rodemo? Oh. Karan chua ke go aki. Chua. Mwa ale ara bunu tesko. Ah, van to kora butana muspati mtawe matala banga muspati mtechinde karas. Ah, ya. Ntebi rashkuli kalembo atake ngende tukora kore. Njana korangira. Njana utagete. Ende tingo rangire tia so. Ingo tagerete na. Mchana na yo sengi kia so kina. Ena korangira. Ndainya musi. Ose, ngakire nyamusi mbia muna so. Kiagera nkonyira sata mbini. Asintanya ari gutena kweresa abantu. Ratemo bunoriga, use bunorochega. Nyamusi okonyira ubu. Ose viri ubu nabumuntu. Nyamusi nero geriro muntu yakweyana wekera rero konanga kweteka. Use konango namatanga iturubiri. Kimendi konango linki ngote yama. Nyabeta. Omweri oyo nigo mubaro munene bwa MCA kurwase ebunge ya Kisii bakekura yo goitabirana kumurusia bisio mokonyi bo mugavana. Sema kwamba enda mbele na tunashukuru Mheshimiwa Ruto kwa sababu ya kukubali kushika wewe. Umugavana we county ya Kisii Simbarati gotoyege tambukiro kyo murai wense kwa okoboko murai we kyama kya ODM Raila Amolo Odinga. Así como ver tu menene todo invento. Toka ete bakti in speed ototre twansombe insa nandi bwangu. Twaberire gesunte imasege kaningi mwatokorera igano kwemurungania kwa bamenyi begesa abo besokeri tkoria rero na gukora okurubikana. Okonyira obulimo bw'omuntu kunango bonigana amatanga itorobere kunango timente ekingo tenaboniga kweresa abantu ngikyamuriete gusinkiagireta agako latemo minto nagusaba sikanya munsi oyo n'umukungu n'enusu na hoteli oyo gakwenda timbala nakyo obulimo bwawe burabe Mosiki na ndo mwanje muno na enda nyuma ntareba ibigoro tubiri onjo mbandeterete na mwire komo oinyora na konye tasigete Joma ide kwangere siri nintegerrete okonyro umuntu mbia matekero umuntu ndakonyo ngo umuntu onde onde bensi akora biya nyona mareke igora ya guchenga
na tegereire buya yenje narorire na mwiro ko bokonyo konye tembu ya lakini nje bono tinda manyengi ngikia betu kuseba kagacha ko ne story ndambi mona lakini onye tariere ko nango boni bonjomba kwete njomba njomba tayo weti nyanja mantebi aya mbite kwengenda abantu abangita amakweli gere nanda akuriya amakweli nki akwengente late muni chaka okoeresa boni atu okubwata nikinde lakini manya emusio nako nturu ayonde nyantikira ngomweresa ndikiagirete paka kamba kwengenda bona nyanchama ayanda aro nyantikire ngweresa rate ebinde bona tindo chinande usikene ngero nande tora kwenda lakini usino bwatande nande yake ingwate mantareba ndwa kwana na unchunga ngochari bona yo ona yake kubangira ibintu ngwari batare n'umuntu naroseri bukenda nyancha ngochari tinga yitiko sinesa ngosoka temende bona nje namwire ngende komenyana akiyo tena mna kwa mwende nere kibono cha kwenda igo nje namwire ngwenda ndi nyora mama tayo okay nabura tema ko mweresa temo karo bakomumburu maite mangana ndembie amangana ndinari yo gutuma ayandi nari takira ibie ko obororo oso oira ibie ko yiki bona mangana nayo agumbiyara maona ombiyari nyamwamire ko chikomenyamo onje ongo basabira ama arakini ko kinge koleta bichangia ngamwibori tayo ayo imuko oruga onjomba nache embu ya twa magani yache bi lakini bono mama tayo osema nongo amatebe namutete magini ngocha lakini timotete bono lende mbora ekera achire kero mama aroro onjomba lero litigacha era sino kwere sire gamubeka ne waziga umanye gosoka nanchira bondo cha mama ni kiomba ndambwanga akuira na kange kwa muganya ache usita uchomba takuga mwanya ndiri kware ngakotegerera bya ekero umuntu na marisera kwana gaiga na tebana bure mu burwa maremo ono mumbu mutwaita gaja gatunyura gaja gatunyura pole sana ono nitabwate ikirango kumanya nango kwamanyete ahende nje bano uchi onone kenyoro gaiga bano mwanya ndi abantu bamaitenga karokende kwabwate umurubingo chaga uchana ngo kwamanyete nganyine karokwa yetenga uri gaitanga jakara ono nuroche igentu kiabete niki umuntu gocha konyu buri mutari ngaga bonetie bosaido na no murero ngi na batu buri gitu kwen kora ya kuna entemi nkonsana yankuna como haka popo ona entemi ye ninde ona singi tutagwa tenchirinde nere tagwa tenchirinde tukaonyo buri ebe sinere ya como konya ebe sinere ya mokonya tu kumetari paka koraki agacha korobi yake tukarobera biya lakini omwali oyo ni chanda ya bete ni yanga orero nari wachandi bukamwira ne abone kerebese yaera sikerebe kumbe ne kyo gari kono gutumika kera ono nandi vitara chikoranga tokoterie nga omente nandi to komente kebegi agatunyura gor na tunyura ndi bari kwanya rumu chiyo ngari Wanda tebe nga nanyine family tatiti bantu baye murigi arere teritangani murigi oyo gachitaga karuga igakagenda otamna baita no tuna bantu bakomuchana nyumba karagenda igaja nigange na kamwana kamo anda kamwana kanyaruka akaenda agachaka akasoka sao paka gakane rukichomba wane kadaka rukichomba paka onyore na abana bandoro ono igaya beta kongo kero mumuru ntagushira bono yo tokuchwa akachisa bono nakibono nakimuchiyo tigara ono tukanyora nguru tayari gari boy ono ntoko mare hadi murumi ntoga iganga urukinere ekenyanga ngwa kare tachi kyanyore mukungu gatebere tamangana ya kirai kiai
Ono tachiti ko leta mkungu onde kera kentura ndi gara akore ki achate ni. Ono ndi muchiba no katigara. Manye kwari yedo chimunyu gali kwara na musaraba noro abarende kwende yari amabe. Ni rugwete. Ndoro sala muna rwa mere twari kwa. Ono muchiba na borigo bana kutoyo bungete go. Ikorende bana tayo. Ono rendo mugaka. Pole sana nenda saya banyoro. Tinanya kumanya yonje. Buna lina kamutumite bese ngirite myaka 2 itiri kuruga kwa kwante kama. Chibone na maite ngomu bona bachitaka to akabwena. Igona bakarika. Nda mangana ya yumusbati nero tina maite sana bale. Mwakira. Nyabeta? Na kibono? Mbiyande. Jino muskuri nagokonyete nonyorete? Muskuri nagosiborete nyanchera? Nyanchera? Oh, nakunyuire keba. Mbiyande gaki nakorigiri nga yoberete iga? Aki steri nchan kuturonye kinyoronde timetu nagekuru. Kaki njibona ndasigete? Ndasigete gochorogora ibara rikori gochorogora iga. Ibara. No chube ibara bon onyo korangene bare okubwati boge kande rikori geterisweto. Nonto neno gochorogora. Tigango ndaro lancho kubusentumerane. Sabo nakuganyire njirende bwango. Sawa kuna sire na bongo kwa Kirisi. Kaki negure bya njirende bwango. Sawa. Nimbate shida nere gonchanda kurungo sparati ndibuya igo. Na kingo korige bigo. Sawa tayandra bana tumerane to kwane. Sawa ni nakuganyire. Aya. Tara ko sutangana ko ana nona ya ko teina ki ko so kandi ko ira nande chisa na ji ko mate mo ko ge bua no no ti ko ma Rigoso. Ma me discourse safari ko mo Sina kwa mo. Sina safari ko mo ingenya ti so era o mamira ti ko no mo ngere ko ita aka na ga sa rigoso ne ken ki anya ko 이게 눈금에 띵가 티 나, 이제 사가이 얘기해서 찡겼어. 우리 사이네 바까 사이 사금이라 뭐. 티. 이게 동그라 몸 비슷한 못 알고 한테 비고 세. 이게 이가 오늘 지나에 또 보는 거 보고 나의 모르는 나냐베. 그러 나 못티가 가 알이 지구로 온게. 와나 나의 또 보는 거 코리. una muachete baka iguike akoso. Nae, kon talin to kwento kobo. Nae to kwento kobo. Inki ge kogera. Nyabeta akoso. Akoro Nyabeta marangoba. Nabari ko nyunari gai. Bebe we. Achen, tai ba. Ko demo koragira na Nyabeta esani ai. Eyemo, chinyeni eyemo. Marangoba ngoro. Ikorongi kyabe. Baka kana tari ko linyen. Ako momentera chingeni. Tari igo yani. Yani mono kumarago mai tena pokoknya orang mau tai gwiti koraga no nya se senta kana teri gotie kona tie ani ase muachiete ngi kama korre debia ona to kanzo me kama swali naro to kwendo ko bori sai ayuga se no to bori na ngi tuamo ko kuru hore ga cheta su saine pero konyo ko boki ke mambi mai te kwani chai ndele mora igendo mutarangi kwa kabono ni Nyabeta onye tuwa ko fende nere otanga mwaruji te goika paka keruna sokire nere bona ma yasoka ikyata sokira kima onye tuwa Nakyala ko soka koro. Onye to ko sai no mutara wa soka Ta de ko soka koro. Ngi ko mukani kwani. Ngi mutara gire de sa ne mo ebi ndongo kabire kinsa chindo kwa no mundo da te ko kara te ko keri no yo da te ko kara Onye mara amo. Okay, quiero guaso aquí que más. Guaño cha.
Tinyu techa because nalingi bwangu. Aseki. Nalingi bwangu. Matukandekera uli bwangu tuli talikoboka mama korosi yoko. Nze demonte bige gete gitanganya. Inki mwabo sana bakoso. Sagini toteike. Ondete yo bakwana ninche kweka tumerana nere ka gosoka. Kerenge gosoka na mugori na yuko. Omuntu netoka bagwate difference. Muntu takuimuka munachua agenda. Yesa gine nabanganchete tena kana. Naona kanganchete lakini bado bintombire nkoro. Muntu tagosoka na ndabateina kintu akwanete tutarakwa. Na ndonye ndio muntu ukumanya. Anjira tikango kutikana mangana mugwancha nipi. Igoro maite kwana Nyabeta iyo nego sori y'ukwegira Nyabeta buna yale twasemure na Ndizi TV kuwatana na muno mubagani okamele paka. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Mbiamona na ndo manchu mulirero Ndizi TV na bwo obwansu bwo mugusino kwegena kwani no genderete kwego kya kubwatia birobiri yonsi yegetasenye keiga cyaragire cinsa isato cyabona mugoroba cinga kingo kwariganya SMS yamagia eriyo nkumanya ina kwariganire asenchera ere yobwikirano kone tangan kegimatika turanyorega tyari ngwariganirete asenchera ere yobwenge. Omweri oyo nigo mubaro munene bwa MCA kurwase ebunge ya Kisii bakekura yo goitabira na kumurusia bisyo mokonyi bo mugavana. Sema kwamba enda mbele na tunashukuru Mheshimiwa Ruto kwa sababu ya kukubali kushika wewe. Umugavana we county ya Kisii Simbarati gotoyege tambukero kyo murai wense kwa bako murai we kyama kya ODM Raila Amolo Odinga. Así todo varios tú me todo inventor. Total este bakti in speed otra vez mwanzome insa na ande bwangu. Twaberire gesunte imasege kaningi mwatokorera igano kwemurunganya kwa bamenyi begesa abo besokeri tkoria rero na gukora okurubikana. Ayamuna
naenda mango mwancho muri ringo kwarigania iri nkumanyia senchera ere yobwikirano gendera gotonyora sensemo ya Facebook wetera Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube otonyora wetera Ndizi TV News baigona boko ya soma wetera se website yaito www.ndizitv.net hero togendera gusanga asobwamo ere teriane Evelyn Sero oria tokubwatira na sensemo imanyerero ni gakoro kwa Lydia Muse na baigo Petronira Mukeira nero koinekia buna chibicha neriogi chawe ikeire asenchera yabene kukwaga ntuchaka mayaye chinsa isatasobwe kranu korwase county ya Kisii awase ritkoria lero aba MCA korwase bunge ya Kisii baba waka ekura yokumurusia bisi omokonyi bwo mugavana Dr. Robert Monda magega yomuswada kubekwa ase bosibwe bunge yono MCA wadi ya Ichune Wycliffe Siocha kugania kumurusia bisi asekeria bagatebana nobotumeki obube abisi egati yamamocho anda manke aba MCA emeronko 53 nigo bake kura yogo itaberana awase aba MCA 15 baba bagokana asinonya nabo chikurebere chiaba chigosareka umunikito Mildred Mumanye nekirana sebunge yo nagutwarganirira rwatyo rwa senchera yobwikirano bunge ye county ya Kisii nigo ya mwakirisko omokonyi bwo mugavana Dr. Robert Monda ase chikura emerongo 53 ase emerongo 52 asa magosa yobotumeki obobebu abisi ase Monda anyarete gutumerwa liakiri ekiribu kimya 53 kurwase Dennis Misati wetera ase nchira ya Mpesa ase okumoligeria egasi ase kampani ya mache ya Guasco. The fact that the two-third threshold is for 7 members, and the yes has got 53. Pursuant to Standing Order number 60, subsections 7, I now declare that the Deputy Governor of Kisii County Government, His Excellency Honorable Dr. Robert Monda, has been removed from office by the Kisii County Assembly by way of impeachment. Kwana isko ya magacho ye County Assembly ya Kisii nigo Siocha aerera alia airete okumwaka isko Monda asa tebire nigo eye era chekoba ekiorokererio uchiase abaraibande ase arule ogukura ogotindi uchiase kera yomo gochia gotiga obokurumi yabere gasi enkongo because mwana ona arenge kotete omusao yorichite ko liana ni guchibesa no musao moke no musao kurunya libali nande no deputy governor no musani one nere nyali bali akuru so igona abwato bokongo bone sana ko balance aita gotena na kwegerera obukurumi oboko no deputy governor gose gotena na kwegerera musao yo mutaka erinde nera nyore yakiaye egasi igona yekodiri tukubwata na ba MCA be county yetu ya Gusii esababu nere liye nigo tutagete twene kinga gasi ende yonsi era toka soro kongoruitu rwa Kisii gose ese county yetu ya Kisii ngoko ruere senjere transparent na abana baitongonyora baramba baga batari gosabu gose kuburunga no bwate godfata gose no bwate besa gose no bwate kende omo akili katwa Kigen oyo orenge kumwegerera Monda nigo atebabuna egati ya mamochonaro aenegetigwe chingaki omoswado yo ogenderete asa tebire nonya na bomba chekonyora libagali okumwegerera bosyo voting pattern that eventually occurred after arguments, discussions, presentations for over 7 hours ended up being what exactly would seem to have been the likely event that would have happened within the first 10 minutes of the process. Being that it would seem everybody came with a fixed mind, especially on the other side. Where we come from is to say that there were very serious legal defects in the motion. It was moved out of time. The format requiring details to be supplied at the time of moving the motion was not available. The allegations being that the issues were in the hands of the police and the EACC and that we should have awaited their investigations before bringing the issue to the assembly. All those were ignored. But very pleasantly for us, we had also a very solid answer to the factual issues. Ase chinga kecho nigo omo MCA kurwa ase wadi ya Masimba Boss Mairura abolirie Senate gochia kwene kiabuna Monda na chekonyora obo enebwae maega yokobu ekina ekyokorwa County Assembly ya Kisii. We want to urge the Senate to scrutinize the matter because now the matter will be going to the Senate. We want to urge the Senate to scrutinize this motion that will be forward to them, so that the people of Kisii get the justice. I still maintain that the Deputy Governor is innocent
because the parents of the boy or the man who is the one complaining have clearly sworn an affidavit, some affidavit saying that they never bribed the deputy governor for their son to get a job. Bono egetenda wiri nigo giatigaire gochia ase Senate gochia gukwanira engane yo ase obwagare bwo komorusia omokonyi bwo mugavana bwe county ya Kisii Dr. Robert Monda. Reporter ya egetaseni kya Ndizi TV eletaliane Mildred Momanyi. Nonye nabo Monda nigabaga wikirana bosio bwe bunge yo edio kwegerera sabakago kana ama mochayo no tabunere tabwatiraniri na eri mochorinde ryonsi korinde nigo ago ikirania emeremo yaye asenchera ebwenerate no muriketo Vincent Onyancha nigabwata manki. Nengana hegendrete kumulekirwa sobo ime anemona so kumurusia bisomo konyo mo governor we county ya Kisii Robert Monda. Number 2 is that you gave out a bribe to one Lucy Wahito. Yes, that's the allegation. Yes. Number 3 is that you threatened Mr. Dennis Misati. I'm accused for threatening Mr. Dennis Misati. Number 4 is misusing the county staff. I am accused for misusing county staff. And lastly, that you caused the arrest of your brother, Mr. Matundura. Yes, I'm accused. Do you accept any of the charges? Do you accept any of these charges? No, I do not. Gati ya mamocha mubwataranetio mokonyo mu governor bwe county ya Kisii Robert Monda noka ulia kire shiringi chiribu chimisato kurwase Dennis Misati elianyara kwa meremo asense media ya mache engana mokonyo mu governor Monda atugutarare na gote abuna chibesa etu nigo chiarenge chiribu chimisano echibona etu na Joseph Misati oyoreta tomu abo Dennis Misati asekeli Monda te abuna babera abo babiri bagotoro bwamate bwankigima ase miaka emerongeteto nebere anemona sense media yo bonchereria ase bakotrana asera yo wekinia. The money came from the mother and Misati under the instructions of Joseph Misati, which money then Dennis Misati transacted according to the instructions of the father. He threatening anyone, and so I did not threaten one Dennis or Misati. We move on to the next. Monda boy goni gamo chigwasa ko mwali ya Lucy Wahito shiringi chirigwe miyajemo starikia merongebere na kiandomo tinyo gatano mwako eta asensemo ya machi ya Wasco elianyare ko mwemeremo Dennis Misati engana Monda kana na gotugutarara gotabuna chibese chiabetaka gotumo ko cha Lucy Wahito nigo achitometa senchera etabwanereti anani gebete nani gabwente ko mutomera Gladys Aminga chibese chyo oyoro mu chief officer ase county ya Kisii. 100,000 to Gusii is that it was an erroneous remittance of 100,000 to account. That is very true, Mr. Speaker. It was an error like anyone can do on M-Pesa. Okay, and the money was meant for who? The money was meant for transport service for Gladys Aminga, who also happened to be a chief officer. Boy goni gegotebekana buna Mondani gakubatumia bakole emerimo be county achigastia echianka engana amochigwa ase amamocho yeri tukolia lero anena soko nyara kumulise lichombe gokama nabo gokunyegesima senka yaye engana Monda akana. Is it true that you have misused the county staff for these purposes? Mr. Speaker, for the sake of record, I will request your chair for clarity to have the house visit my home, look at where my dairy cattle are kept, where the well mentioned in this allegation has been done recently, and also where the farm is, where I'm using the county staff. Also, you can be able to identify which is this old house. Move on to the issue of dairy. What do you have to say about the allegation that you're using the staff to manage your cows? Again, I have not kept any animal for dairy in that home to date. You can visit and see. Chingakie chio asamo mocharia agotebekana mu bwatanetio mokonyo mu governor we county ya Kisii nogo tumeka chinguru wetania kerango ane mona soko nyara kumubeka byara mu muromu abo asemonda ate abuna mu muromu abo niga mubegete byara maiga yoko na chemete ya mangana arengete enka. So he is my brother. He is your brother. Yes. Is it true he was arrested? True, he was arrested. Could you tell this? Under my investigation, under my instructions. That I want to make it clear.
Mr. Speaker, it is the police who arrested my brother. And how did they arrest him? They arrested him because he had trespassed into making timber out of my trees and making it look like he is... Okay, so he cut your trees? Yes. He cut your trees and you are unhappy? Yes. Then what happened? I reported to the police. You reported to the police? Because even, Mr. Speaker, I turned around and picked a panga and cut him like other people do. Would that be more law than what I did? Nigo bono etigarite okuboria nabo igo ne Senate kunyara kumulekere ngane na gakoro butukiwe ime igoro yo kumurusia bisi omokonyi bo mugavana we county ya Kisii. Reporter ya Ndizi TV kurwa samagacho ye bunge ya county ya Kisii litera nenchinkuru kwa Vincent Onyansha. Chinga kichwa igo Vincent Onyancha ni gautumanya buna egatia ba MCA ni go baba ko mochia omugavana we county ya Kisii Paul Simbarati asikire bagateba buna nere ogosegeta okorusi wabisi kwaye monda ni go muganiri arati utegwe sona na mangana mange korende gokorera abananchi emerimo korengana nekirenga ba mochorete marorege ndokia bagaria emotion ye yajete tari kubwatirichi nigo kungusana na kwarekana asegeka ime ye bunge ye county ya Kisii kubwatikane chinga kichoko murusia bisi omokonyo mugavana we county ya Kisii Robert Munda chinga kicho nigo gati bali babere bakomoko bokomokonyo mugavana we county ya Kisii asensemo yaye barokane komocho mugavana we county ya Kisii Paul Simbarati asagote abuna nero koko bokengane ye gayo kurusi wabisi kwa mokonyo ye and confirm that the honor of the motion that we've been having before the assembly has been proven today. The honor of the motion for the impeachment of the deputy governor has been the governor himself. And I want to urge my brother, Honorable Paul Simbarati, Kisii is for all of us. The tempo is taking, the speed is moving, will not cure this county. The manner in which he wants to run the county will not take us anywhere. Chinga kicho ni ogati aba MCA baigo baichana sogote abuna enga kicho kura chiaringe gwakwa ni ogati aba MCA bali bakomurusya bisi barokana wakachibicha anemona maigayo wakekura engana batebire buna yabekira sobwasiore ni go mugavana ale maigayo kurusiko kwa yobsi omokonyo mugavana we county ya Kisii Robert Munda committee yabona takoba formed ato committee ye nero yabona takoche kore public participation asabantu na inde onyobo saiti bonde boro etegerere na inde abasaiti bali bonse bagocha eba cross examine ndirende twamanyire nga obochanja bole mega kana ande muboroche no abante bakoba kwazidi na members injira mwarra bagwaka chikura bakwenda nesimi baka esengenjo baro kyumundu giteko okobatebi nganya mutageti kana limokoro na kiagara bakenjire kabere no buoba lakini tomanyete ngekene to gokese seneti akene ngotoka kire na ende onkoboliga asetwale ngemaiga inki abaheshimiwa baminto ekera uchi wake kura agwake bicha nekebande ingagutumira bono inki atagwakire kura bekega alia setebe elinde baru igo bacha muna bahake bachigwakanu chinga kicho boigoni go bona watebire buna eye ngane bwente kuligirirwa sobime ne bunge ya senate asaba igo watebire buna no nyama igajo mugavana we county ya Kisii ko barangari gati ya barandia aigase county ya Kisii eriko nyara go kwa ngana yo gotiko ko murusya bisi ngane yitekeraniti ase elitukuli rero oyo minto gaba nonyo kungaina abasomba banyasaye onye mwaro chigora alietisi onyo kungaina abasomba banyasaye ngango turangiriare elinde gente kage kane elinde to chamo tokolera abagusii egasi bono ngakitero amwegene onyo kungaina abasomba banyasaye yabete abarandi barusi kuno Nairobi abande bakarina chindege ngabacha koreta omorembe Kisii baka bagasaba igabana agatena nga ngorangiria aba MCA lakini botuko toigunga campaign yale gokorwe ndrose aba MCA bakarekie baje bakachikura rero buna bakaigo nigo boigo bamente gotebuna obutuko bwokia rero nigo bone campaign yale ngoro akocha saba MCA bali baganiti ko murusyo bisi kurwa so mugavana bane kibunango itibarenganejo abwase aba MCA 53 bakekura yo ko murusya bisi omokonyi bo mugavana ase 15 bakana enganejo inche muno mushimiwa manyenye egente ke togusaba senate ekerigereri buya nainde oyo muntu mona taragara magoso igo muroche muna turega iga tuarure gaiga jinsa 12 lakini kene nkeyo turujikiana chiro igonko buli abantu bamangaseti na inwe muri kegento mwarora wasababu muwakiri wo deputy governor oeresire ekiaba mangana ali mwe public participation inje Kisii Central ndokole public participation no muwakiri wo deputy governor igabolia aewe public participation ye report ye itekoletiki teruli. I want to urge him and I want to ask the Senate to consider this motion with all the sobriety that is needed
so that Kisii County gets the justice it needs. Honorable Monda has been put to test, not because Monda has done anything. What we saw today is pure political witch hunt. Tugutigana noroboti igoro kurusi wa BC kwa Monda nigo muraibo mu bwazimio la umoja wa Kenya Raila Odinga ritkoria rero akora etaro yaye ase county ya Kisii Raila yobaga wikirana asense moya marani yo toka mebunge ya Kitutu Chache South nigabaga ko igora echiro ase ensemeyo umuroberio oboigo wikiranwa na barai agati abo mugavana we county ya Kisii Paul Simbarati okwana chinga kiecho nigo abarai abo bikirana baba ko mwakera biyamono Raila ase oko basirane na sesemo ya magendro asibali ira yokoma okoboko kubwatkana niganga yaye yokoriye kerogo kyobunyakerogo ase kyombe kyobomo bwechinse Raila boigo nigaba tebona nagendererie niganga yaye ase nonya na babaga kugokera ogo chakiwa we serikali Church County ekyateba kyabirege koreta amagendro ime yense ya Kenya omuriketo dipo nasanya noroboti oruo ni wangapi pamoja na mimi wanakaribisha baba Raila Odinga hapa asetaro ya bene yo muraiwe kiama giazimio wani Kenya Raila Odinga imeye county ya Kisii imeye bunge ya Kitutu Chache North nigaikirana na kuigora echiro ya marani. Leo nimekuja kufungua soko. Na mimi nimefurahi sana kuona soko ya maridadi imetengenezwa hapa. Nimekwenda pale nikaona mboga zimeingia. Nikaona usuga. Nikaona zakeo. Nikaona susa. Musangerekano oyora wano mugavana we county ya Kisii Paul Simbarati nigate bange chire yuene chikokonya bange ita benefit watu 10,385 tons ambazo zitakuwa zinakuja hapa. Ile uchunguzi ambao tumefanya ni tani 12 za mboga kila siku. Mjengo huu ulichukua shilingi milioni 48. Nimeweka mradi huu hapo juu, kuna sola, maji imewekwa ikachimbwa. Kwa hivyo chairman na waziri wangu wa agriculture, hili soko lazima lihakikishe kwamba limelindwa. Tumeingia pale cold room ni baridi na nimeona kazi nzuri imefanyika. Komenta na yuera ira nigate banga omurobiri bwo kurwanirira ekyombe kyobunyakerogo ase ekyombe kyobomo bwechinse cha Africa nigagenderete kuligia chikura kurwa sabara ibande. Tayari mimi niko Zanzibar na hiyo juzi mimi nilikutana na Ruto na Museveni. Nilienda kutafuta kura ya Museveni. Sawa. Ruto vile akaja pale, alikuwa vile na shughuli pale. Kutana na yeye. Kaambia hata wewe nataka kura yako. Bali yeye na Museveni kwamba atanipiga mimi kura. Museveni amesema yeye mwenyewe ndiye atapropose mimi. Sawa sawa? Sasa mimi wiki ijayo hii mimi naenda kuona na Kagame. Kabisa. Kagame vile nataka aingie ndani. Msuluhu tayari msema ako tayari. Chinga kicho boigo omugavana Arati no mubunge Manduku nigo bamwa okoboko asokuligia ekirogekyo. Sema kwamba enda mbele, na tunashukuru Mheshimiwa Ruto kwa sababu ya kukubali kushika wewe na kukupea kura yake kama mwana Kenya halisi. Excellency Baba wetu, we support you for the seat of President of the African Union. Lakini sisi wa Kisii tunasema leo kwa sababu tumesimama na wewe miaka mingi sana. Ukienda pale juu hii kiti ya party leader ya ODM upatie Simba Arati. Nyanabo oyo kabiri umugavana we county ya Kakamega Wycliffe Oparanya hamwe n'umugavana we county ya Migori Dr. Ochilo nigo bamokoboko umugavana we county ya Kisii Paul Simbarati asemerememi ya agenderete gukora. Arati lindwe, achungwe na heshimiwe. Ukweli ama sio ukweli? Bembe. Mimi kwanza nataka nimshukuru kijana Simba Arati kwa hii maendeleo.
yinko ripoteria egetaseni kiao na mbeya mokia Ndizi TV kurwase ward ya Marani yuko toke meje bunge ya Kitutu cha Chenof eliteria nendipon asanya Raila boigona baga wikirana asensemo ya magena saba koigora echiro yechinyeni ase enseme yegetambuka kyabaga kugokerwa nabarai na otebabuna abaremi gosaba one chinyeni mbache gokonyeka mono abangina gokwana chinga kecho umugavana aratiniga kago gakobainekeria abamenyi bechinseme chobuna nachikogenderera kubaikiraneria amagendro no baigo ase orogonko rwa Gusii rwense Raila naruo kubole ochasabarai bonsi kwenekya bunango twara bale umusimamo na watrana asokoreta magendro anene imeye county ya Kisii Julie Kerbon robotiorwa senchera yobikiranu Ase okoigoro kwechiro ya magena egotoke ward ya bomba babarabu nigo abarai baikirana bakora no maraibu kiama kia ODM umuskera iloringa umugavana Okisi Simbarati umukonyi bwe kiama kia ODM Wycliffe Oparanya umugavana Migori Chila yako umubunge Onyaribari Masaba Daniel Manduku umubunge Obomachoge barabu Badia Barongo umuseneta bwe county ya Kisii Richard Onyonka egati ya barai bande abangi Nigo mobungo Bomachoge barabu Badia Barongo atabechireyo erachiko konya bangina bechingeni na gusaba kubwaterana no mugavana eribanyale boigo kuigora echiro ya Kiango. Hii soko ni soko ambayo itasaidia wamama ambao wanauza mboga. Lakini kuna wafanyabiashara wengi hapa ambao pengine wangepewa nao pia stalls, biashara yao ingeondoka. Uzuri ama si uzuri? Nikikwambia kwamba mwenda zake Nafta Alondeyo Ntweka alifanya soko pale Kiango. Hiyo soko imekuwa complete tangu 2014, inahitaji just small touch ups ndio wafanyakazi waingie pale, vijana wapate ajira. Kama na gakito gwanja to kore bidii echire ya Kiango gakinero to nyekore elinda basaya baito nabangi na banyora za kore biashara. Asayo ni gomo gavana Simbarati aenekye guchikubwaterana no museneto Kisii Onyonka eriokobeka amagenderero. Ni ngome yako. MCA hapa ni ODM. Mbunge ni ODM. Gavana ni ODM. Seneta ni ODM. Na nashukuru Mheshimiwa Onyonka tuko na yeye sasa. Tumekubaliana lazima kazi ifanyike. Ni sawa. Mambo mengi tumewacha, tumesema kwamba tufanye kazi. Oigo ni gasirengana yo muske Barongo kubwaterana no MC bomba baborabu Beatrice Makwaye kwa gache bioski birakonye abonchoreria. Ende tubatebege ndokelyo Mheshimiwa Barongo aboria. Ebioski birega gense mu byonsi ipi. My QS, I'll talk to my MCA umongnomia mongna Beatrice. Tureke chibensa troche bioski bigaitsko gaiga echirere moyo. Mo wanje boigo echire razmebe moyo. Chinga kiecho ni gomora ibwe kiama kia ODM Raila Odinga asaba barai gotiga gwetana na sebyama na gokora amagenderero. Tutaki umalaya wa siasa. Umalaya wa kama ulichaguliwa kwa ODM kama gavana, MP kama gavana, MCA MP kama ODM na MCA kama ODM. Uko na kandarasi ya miaka 5. Unakaa ndani ya ODM. Lakini kama unapenda usharati, umekuwa malaya wa siasa, utakumbuka mpaka turudi kwa debe na wewe. Waigo nigo atebara chigokwana no moraibwenso muske William Ruto igoro yogo konga kubugima. Ukipata hiyo ripoti mimi na Ruto, tutahakikisha kwamba hiyo ripoti imetekelezwa, yale mapendekezo yote ambayo yako ndani ya hiyo ripoti. Sawa? Gharama maisha mpaka irudi chini. Bei ya unga irudi wapi? Mafuta irudi wapi? Tumeunga mkono. Asebo igo asemeretie konyoro gosiro eriokoba umunyakero gobwe kyumbe kya AU. Juzi mimi nilikutana na Ruto kule Uganda kwa bwana Museveni. Nikamwambia mimi nimekuja hapa nitafuta kura bwana Museveni na yako. Sawa? Wakaniambia mimi wanakubali.
Museveni akasema nakubali, tulipiga kura. Narudi vile amesema nipiga kura. Gingo ripoteri egetaseni kia Ndizi TV korwe wodi ya Bombaba Borabu ebunge ya Bomachoge Borabu ninche Julie Kerubo. Na hao mubunge okitutu chache Southampton Kibagendi nigabaka gukwanira obwa amatega tyomurai wense Dr. William Samuel Ruto hamwe n'umurai we kyama kya ODM Raila Amolo Odinga asate abuna asamatuka bwango iga kororokana kwaba mone kyorokerere obuna obwa amateni goboro bya egati yabo asaru kuboria go chia Raila kwene kyabuna nkorerare abakenya kubatikana nogo konga kubugima ase omurai wense eryo kwene kyabuna obugima bwabere bokor biwa anene oko akana bango so gwakani wa kwebango asekerengo kegoro igikereire abananchi gochandika kegima. Hapa sisi tunafurahi sana umetutembelea hapa Kisii, hapa Kitutu. Sisi watu wa Kitutu tumesimama na wewe tangu enzi ulipoanza siasa national politics. Na leo tumefurahi sana umetutembelea hapa ili kufungua soko hii. Sisi tuko nyuma ya gavana wetu ambaye pia ni vice chairman wa chama chetu cha ODM. Right Honorable Prime Minister, mimi hivi majuzi nimeona katika kampeni yako ya kukua African Union Chairman, nimekuona ukitembea na rais wa nchi hii ambaye ni William Ruto. Hiyo ilikuwa ni kitu kizuri sana. Lakini pia ningependa kusema wakati unatembea na rais, mkumbushe yale mambo sisi wananchi wa hapa chini bado tunaumia. Sio? Tungeomba uambie rais kama sasa watoto wamekuja half term, mid term, tuli-expect warudi na check za bursary. Lakini president amekuwa akisema ametuma hela hizo za bursary, yet pesa hizo hazijafika katika constituencies. Sisi tunaomba apunguze ushuru na hii mambo ya housing levy, hiyo koti imesema hiyo mambo ni illegal na Attorney General amesema hiyo mambo ni illegal. Kwa hivyo sisi kama wananchi tunasema mambo hayo hayatupilie mbali. Wangapi wanasema mambo ya housing levy ishe? Asanteni sana na tunashukuru sana baba kwa kufika hapa, na gavana tunakushukuru kwa kazi. N'abamenyi b'ensemo yegesani gobeso kemambia rero na gukora ukorobekana guterania mirobero y'obosombi ase chinseme cyase pare yo ya Kisii miruka ase egeka kubwatikana na keria bakwe murunganiria okobora Westima ase chinseme cyo ase gekabono nigo bamochirie kampana ye chingusyo murero ya KPLC ase okobora Westima yo ase keria babere bakwe murunganira natababuna nigo emerobere menge yabereke guteraniwa agati yabo obonchorera nabono nigo babere bakuboria ensemo yoborendi goswagati na kubakonya asekirana no borendi babere bukoira na inse kubwatikana no kubura Westima umurike tondemo Stephen Norbotioro. Aiga nensemo yegesa ase parenene ya bosongo miruka asobosombi wale maligwa sege kegetambe kimambia ya rero. Korengana n'abamenyi bensemeye niga bakorera mu cyando bode cinguru cy'umuriro kubura ase chiwiki kinyinge cya bwango iga ase bamochirie ekambani ya Kenya Power sokobereryo mu cyando yo. Kwa majina naitwa Francis Mwebi. Mimi hapa ni mwenyeji wa Egesa, hapa ndio nyumbani. Sisi stima imekosa karibu miezi 2. Hatujui Kenya Power miezi 2 imeisha. Sasa biashara imerudi chini. Hatujui tufanye nini? Kenya Power tunawalipa pesa na tunawalipa kila wakati pesa. Sasa leo tumekuja serikali tuambie Egesa ndio maeneo peke yake inastahili kukaa giza kila wakati. Ngoro kujono ndiye ki mukazi wegesa twachane kila sana ni transforme inga abantu bakenya pamba chita bakalete transforme inga igacheka salika
wakanyera wasi nandi bakatoyenyere ngeto nasoma yabere reject asa kibanya kubekera reject nandi netawuni method asa kitobere tutumira netawuni method tota etebakti in speed ototere twansome nyisa nandi bwangu abamenyi abuo nigo bairiro kuborwa kwa muriro asege kekyo nigo kwairiro gokea kwe birengo byoborendi ensemeyo amone biasare binge bigotumike stima kubarasare nyinge chiwiki. Mimi kama mimi ni mwana kinyozi na salon. Sasa kitu tunaomba juu tunategemea hii stima ndio tulipe rent ili tukule. Tumekuwa njaa wiki mzima, wiki mbili, mwezi, na hakuna mwenye anatuhurumia, hata msaada hatujaipata. Wani mbaro tubwate kifama zedesa Mario na ara gusalekera imatagere free. Besa byendense nabona tukinga abantu mbali gosi abantu bana bande chiga chiye kwera ndiyo ko ingero bali ko ingero abantu bana batse mbali karona gasi saloon wana biba icheye wa chiyu cyamwira kwenda zo webi elinde bacha banyore yasanke okorobekano ko nigo kwairiro gocha kwa banyanyimbo nabo bisaba KPLC abuba bakanya na korue ira yoko balentere transformer y'ekinguru cyagati kibagendrete koligie transformer y'ekinguru kinyinge era isane kikeboikiranu amagani yabamenyi abu abange abana ba Kenya Power OCS tagete ba kresi ishuele ready bro suketorujera togandege tike twende kwa ofisi hata mkitaka twende na chief sio ni chief wenu twende nayo kwa ofisi process hiyo transfer haiko kwa store tumeomba gari kuna gari imeingia na gari sema sana inaenda kuchukuliwa na gari iko kwa barabara tutakaa na chief wenu hapo hata ile transfer ikuje Saizi wizi imekuwa hege zako ni blackout. Saizi watu wanauliwa, kuna jamaa aliuliwa hapa juzi kwa sababu ya giza. Uone mtu mahali anatokea anakushika tu shingo. Hatuko na stima. Hii transformer imetusumbua kwa muda. Hii transformer inafaa ichangiwe ikuje transformer inasafu watu wote wa Egesa. Maana wakazi wa Egesa tuko wengi, kama wamesema tuko wengi kwa hiyo transformer. Tafadhali tunaomba hiyo transformer ichangiwe na ikuje transformer nyingine kubwa yenye inaweza kusafu watu wote wa Egesa. Egesa tumesumbuka na stima, tuko biashara imerudi chini, maisha yetu iko hatarini kwa sababu tuko blackout. Hakuna biashara saa moja kamili, biashara imefungwa kwa sababu ya blackout. Please mturudishie stima na tuendelee na maisha yetu. Taraenda Koripoteria Ndizi TV korwa nsemo ya Egesa egotoka sebunge ya Kitutu Chache South e county ya Kisii elietariane Ndemo Steven Biamono Ndemo Steven ase oroboti oruo amateye mokorwase kejoro kya Nyabichukie yogotoka Busamaru Chache bunge ya West Mogrango county ya Nyamira yo mwanchuobo abakagusiria obugima ase chinchera chobo tutukanu yeso kirena gusaba ogosirwa semirubirio yokomwenia oyo mwabo kurengana baraboni go bawetera emechando au asibaganirie gosirwa asobwaga chwe nyumba egati ya maganyande kuna gutumanya muri kitkorwase county ya Nyamira Paul Kapokara Ngui kagaiga sekenyereke iga Kenya bichuki. Ekyo gigotoke mechinseme chiga cha Busamaru Chache ebunge yega ya West Mogrango. Aseto kumirinamo na abamenyi bekenyoreke iga bagendrete kumata. Bakumetie igoro yokoroberia emiroberio ya nyagusira za Kalimariga. Uyegotebeka no siri bugima bwase chinjira chire chobo tutukanu. Semo yana asirete njira yobo tutukanu nere no mwana yo nero sirire njirende igembego. Bono tuachire koligereria ntobwati manganande ntogoikera yamategega nigo ere no bokongo monge asebabwa temeroberio yokora isye nyumba egekogera eyubamenyete nigo yeisire kogwa egento tutete kanene no bokonye nyumba erega igesaregete pi omana no ligesaregete pi nande ere meteime bono togachaka turoberio moroberi bwoko mwani nande tokanyara togotigo mokoyono yemetema pato no akoendera koba ekero umubero ni upata andre gusumbuka bono tubwata obokongu bwo kwagache nyumba na koreto umubere na gokora ibinde byanse tokanyore bache dite gochira limo tokara nda sokora kole nyumba tumande gochaka koroberi meroberia yako ni umwana oyiga
kuringana mo naba mataba igani go basabira abasamaria baja kubatoria na bigo kubakonya bune njire yemo yo gukorana nyino mubere postmortem andakiri bamanyike kirete ogusira kwanya gusira uno no mwana wasabikira alia Nyabeta ali Nyamira refaro postmortem nero ororo biri ya moja nero ororo na baga niro kororo postmortem undo wesura lwe sandu lole transport yegali mubiri na batoko kasani kiagera asairiro koboko igabu etebiye modo kubwa bosapi ibamona na bolo tenga mona baka awento ko postmortem tumena ngakigusira kwa lenge wakaburayo nonyina bo ihamuteganyo yategera muneme chande menge unakwerera ngina Zakari Mariga uyogote baba nabandi nigo bali asechi sukuru abukorengana munere bagendete gweterenga yenene yo wakanirwe bisagwa sababu dia barayi wesona nigati bunenchire yamo yo kubatoria nche ni gombwata abane sukuru bana mbara watara ku sukuru naro kora utagete nanda gandara masomo bana ni gongo saba oyo rasa yo kabako asabara yaba tubugate elibanyare gonkonya oyo kora bana form 4 ga karakuru bisule parents ne tigarite skuru taro ibintu byaya no yonde gari nyakeure ale form 3 na ganda te skuru ane skuru fees tindo chi senda rusko. Although the passing was not good, but na tekere ni sukena moto ni nkora na enko siendera nkoni in my life. So na shida ni kidogo tu ya hela pesa na chita yobona. Gani kitura nyora ba Samaria ba takonye no MCA Kiganda. Na ba mpirende na butota ngambia muno. Nogo semere gwitunga ya mutega netiko nyara kabage konyora embolia eyura nyara kabage kubatolia likorobelie mmerobelio ya nyagosira na barabu boka banyene kwaga chenyumba na abana bega kogende sukuru bunenchire ya moyo kogenderia amagimabo asamatuko alibosyo. Ayora nyara gotokonya gokonya kondo once na bago teta go tuma gwetira sena mbeye 07 42 86 51 23 amarita basomeka James Matara Biginko ripoteri getaseni kia wanchite kia Ndizi TV kurugega sekenyore kia Kenya bichuki kio gigotoke meya bigega sublocation bosamaru cha cheme ya West Mugrange County ya Nyamira inche gonkuru kwa Polycarp Okara Abanyakenyoro ba Nyagoto iyo gotoka se wodi ya Sensi ebunge ya Kitutu Chache North Imire County ya Kisii nigo litkoria lero borokia omogokobo magega yoko bekerwa gose yoko igorerwa ekiombe gie kubabwatania mona barundi abechi pigipigi asenchira yemo iyo kwegenderera nigo banyora ebirogo ebibarabe bagokombo yahirio konyora chibesa asibo igo baigwa chibesa chogo chakeria emirobero au asoko enekia bunangwe kina bale na kwenyorera engeria aya niga korekana korwa se ABC ya Joshua Makori insaye ke ombe kya ekmanyekante buna Joshua Nyarench Foundation omorikeito Frida Kerbo noroboti urasobwime Abarai aani go bagendete gweso kebene eliogosira ebinyoro byabo naboigo kweneke buna nkobyoka bire asekenyoro kia bomondo kikegotoka sensemo ya Nyagoto imeye wodi ya Sensi ebunge ya Kitutu Chache North nigo omusamalio yomo aselieta Joshua Makori abakagweso kebene naboigo kubagolera ebirogo naboigo kubachibesa chugo chakeria ekiombe okwana omunyakirogo stage ya Nyagoto Geoffrey Omoyo nigo agokera obukoleri bwaye Joshua na kumugania kogenderano moyo yo ni nyarenchi ngambu yamono asogo tokonya akina ende nchenkoira ni ngambu yamono mbuga to mogoko monene ntanyare koeresa nyarenchi mbu yamono nando konya abande na intugwa tokonyire egente ginkoira ni nane ngoteba ngaki tebo moeri ase CCDA gaki ogendere gotokonya mbuya mona soko to ebirogo buya monya soko so chibese tuguchakira mune kiombe nande tugusaba nga nyasago konye otogendererie binge kubwa ebi. Piga asanti kwa viti ametuletea. Nyarenchi, Mungu akubariki na tena uendelee kusiti kusaidia. Tinga kechio boigoni gobairera ekirenga gikiombe kyo alinegosira aboncholia baboda boda tinga kicho bokoleri bwabo asensemo ya mabene kerbabire bakonyora omuchando. Joshua Makori Nyarenchi foundation ye yaito
igabwate nkorengia nande gasibogete gokonya abana abaito kobachakerie keombe gekobakonya agare mono riri baumire nabo okonyora ng'ebesa nere ekeganja ribage family ekominyoka gochinya gitari abana boda boda aba bamwabo be stage nabo bakominyoka baenda bamokonya gose obokong'u bonde bwensi kibwabere noe nama oborwaire bonde bwensi noe nobwanka binge ekeombe kegakera ase boda boda nabo ebesa eywo egokonya omwanachama obo asensemo y'abang'inani gobairera emichando bagoitera anene gokinia abana babo nabo igo kwegendereria ase baganirie ogosirwa elio kwenyorera eng'ele yabo ya kera rituko. Sisi kama kina mama wa chama cha bodaboda stage hapa katika area ya Nyagoto tulijaribu sana kung'ang'ana kuanza kutafuta miti mishumari nini, lakini Mungu akatuma mshamaria mwema ambaye ni Joshua ukaja ukatusaidia. Sisi kama kina mama wa bodaboda stage tuko na chama na tuko na soko na hatuna venye tunaweza jiendelesha kama sisi kina mama. So tunapitia changamoto sana, tungependa utuangalie na utusaidie na uendelee kutusaidia zaidi kusudi tusaidie watoto. Bono nigo okuboligwa kwa rure gochia ase abasaye gotachora emirimo nabaigo kweneke buna nkwerigeria bare eng'ele yabo ya kera rituko anemono aso gokora obonchirira bwa boda boda gokora oboremi erinde kweneke buna amatuko abosio ngogokera bare obokoreri bwabo. Abasaye barimo gosamerije gasyo bisi bono egasiende yonsi ya boda boda ne gasienene egasi amogondo ne egasi ogochioni ebinto byao okonyere kenyoro igo diago semeria obisioka chegasi chio bisirao ne chinguru chiao onye kobwata magakao ore egasi ao ye chinguru aro obwekonye okonye ne kenyoro kiao ekenyoro mokonyane goikorwe bese serikali mene koimoka igoro serikali na ya serikali igo ndo sio sori manya na ya serikali to gochia serikali egotige koike kurwanerere na ya faida ya serikali koikaba sae mokore gasiro ne chinguru manya boda boda obwate onye mente chinguru na ende koro koiwana kobwate customer kore haki pake customer yita na kweri abantu boda. Frida Kerubo, Ndizi TV. Kurigereria ria bereka okarekana isiko yorogongo rwa Gusii muraibense Dr. William Samoei Ruto ritkorera nwekirana somo sangirekano bwe bitoitanene oyogendrete ime ye mochi gosime omochi Nairobi omo sangirekano ogatano narimo oyoberego kubaretamo ababwatani korwase chinse ago kwana chinga kecho Ruto nigateba buna nege tamkirekia yokubeka imisangirekano buneyo asekeria nigega konya sokubwatirana egatie chinse eryo kugayana emechando au eyo egendrete. As an abstract concern residing in distant future, but a real and present danger that requires urgent collective action from all of us. This distinguished assembly, UNEA 6, is the first intergovernmental global meeting after COP28. This places upon this assembly a tremendous responsibility to expeditiously deliver on its agenda in full and thereby demonstrate the power of international cooperation and effective multilateralism. This is a challenging task, which is complicated by the fact that nations of the world are also grappling with a dynamic complex of interconnected and multifaceted threats, risks, uncertainties, and shocks ranging from a sluggish economic growth, conflict and wars, and geopolitical fragmentation. Omukonyi bwa muraibense Rigathi Gachagua nigagenderete goteba buna serikali ya Kenya Kwanza insi omuroberi o bottom up economic nigo barengete gokinia sector yoboremi anene ase ekemeri yechae yani ga yakwana ime yomocho Nairobi chinga kichoko igorwa kwa maga che ekemeri yechae nabo igo ogo bwato kokorobotiro bokoreri ase sector yechae robotiro mwaka w'ekiri 2023 niga inekya bune serikali ya Kenya Kwanza nigo yerwete asoko enekia buna abalemi bonsi babeire bagokonyeka. The impact of the bonus has been immense. Farmers across the country have paid school fees from the bonus instead of expensive loans. While some are building decent houses, others have bought cows and other property. In paying school fees, building a decent home, buying a cow, to enjoy a cup of tea with milk without a loan,
We are restoring the dignity to our farmer as envisaged under the bottom-up economic transformation agenda. At the macro level, tea exports from small-scale and estate farmers have helped strengthen resilience of our shilling against major currencies. It is for this reason that we are determined to deliver on the tea subsector reforms as agreed during the Kericho Tea Conference in July last year and other subsequent meetings that I've had with key stakeholders. Small-scale farmers must benefit like their estate counterparts. We want the subsector to support socio-economic transformation of lives as promised under the Kenya Kwanza plan, which the people of Kenya voted for when they elected President William Ruto. Under favorable conditions, farmers are ready to produce more, as witnessed in the year under review, when they registered 500 and Mwancho mugere bano roboti orwa mkonyi bumurai wense na rogotoreta omwerio bwa mayaye chinsa isata senchera ere eyobekira no ekerongo wakiranga mbiamono asogenderete gotorigereria korwa bali monspagenderete gotobwatia wetrase chinjira cy'umutandao ni gonko bakiranga mbiamono korende ntaite gokumanya ntaraso kabuna roboti rogenderete koranda se chinyomba choburaria anene korwa isiko ya Kenya ndoria buna ense ya Tanzania yaberege kumusiria oyo kabeire murai wense yo Alasan Mwini oyo baga gusirira obegoso yo bereka Mwinyi oyo bereka gusiria oboima bwaye kabwate emyaka 95 gobano kuno gwakwa gochiase ense ya Tanzania asetokorwa engora ya bene namono obochori asekiombe ke obochori gosase kiombe geteneteri chiko LSK nigo bwakorekana ase okomochora omo president abwekiombe kyo aso ikabono Faith Odhiambo nere obakako konyora obubwi asaba konyora chikura elbweyemo emieyemo na 50 nemo ne isaro na isato asaba kobwati wana Peter Wanyama uyonyora chikura chimi isano na isato 95 na isato mwancho muri gendero tonyora sensemo ya Facebook wetra Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube watonyora wetra Ndizi TV News na boigo ase website ito na boko ya somo wetra www.ndizitv.net eri togendrego sanga asobwa moire triane Evalino Sero audio oene kiachipicha nerio gicha wekere nigakro kwa Petronira Mokeira na boigo Lydia Musena retobwatra nase ensemo yebimanyererio toro boyere borobya na boigo obutko borobotoyereru Bwa television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchoria bwaho ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi eriyo wikere abali